मैम खुरमजरी अदुंगरिस इम्पैक्ट न्यूज़ ने इम्पैक्ट न्यूज़ की मनुंग हुतनादा वेंग लालपालना मैम तराम नोक्सरी अखोइगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की मिंग मखादा हौखिबा अक्टोबर की तांग 15 नुमित असिदा न्यू दिल्ली दा पांगथोखिबा अखोइगी मणिपुर की नागा कुकी अमसुंग MLA सिंगी अपुनबा MLA मिनिस्टर सिंगी कोई पुन उनखिबा नुमित अदुदा लौखिबा वाइएफसी अखोइगी मरोइना मणिपुरदा लैरिबा कम्युनिटी सिंग सिंग मरक्ता अमना खुद थानब पोचे लेपनब है तारे अखोइगी पीस की वायलेंस से तोलगा पीस की पोरनबगी वखलोंद अखोइगी MLA सिंगना अखोइ लेजिस्लेटर सिंगना माई मागी कम्युनिटी सिंगदा अपील तौबा है वारेपसी लौखिबनी अदुगा लोइना अखोइगी पीस पोरनगी पांदमदा पांगथोखिबा सिंगुंबा मिफम है तारे मिफम असिदा लौखिबा रिजोल्यूशन से अतोपा वाहमना अखोइगी याम थुबदा अखोइगी अनिसुबा राउंड ऑफ मीटिंग अमसु पांगथोकनी है वहमसिनी अदु ओरी फिल्म सी वा सिदा अखोइगी कुकी की MLA सिंगी मैकेदगी मिफम अदुदा मखोइगी ओइना अखोइगी कुकी की मिलिटेंट सिंगी ऑर्गेनाइजेशन अमु ओरिबा अखोइगी UPF अमसुं केनोगी मोइना हानादगी तांदो लापा डिमांड मरोइना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मरोइना अखोइगी लेजिस्लेचर यावबा अदुंगबा यूनियन टेरिटरी अमा पीबा हाइबा मखोइगी अदुंगबा डिमांड असिदा युफम ओइरगा वारिसि साबनी हारिबा डिमांड असि द युफम ओइरगादी वारि साबगी अदुंग वाहनथोक लेते हाइबो हमसे अखोइगी MLA सिंगी माइकेदगी एंडोर्स तौबा मखोइना हारिबा लुप अनि सिदा यामना थाजबा यामना कॉन्फिडेंट लेबो वफम स्टेटमेंट खुदोखिबा लेबनी मरमदुना मिनिस्ट्री की माइकेदगी मरोइना PIB दगी थोरखिबा अखोइगी स्टेटमेंट दु मतुंगिना हारिबा सेकंड राउंड ऑफ मीटिंग सि लाइकली मणिपुर गी लेरिबा MLA मिनिस्टर सिंग सिगी सिगुंबा मिफम असि याम थुना पांगथोकलब याय हाइबगी तोन तोन बा सोर्सेस सिंगी रिपोर्ट लेरे हबजिक मरोइना हारिबा अनिसुबा राउंड ऑफ मीटिंग असि लाइकली गुवाहाटी दा याम थुना पांगथोकलगनी हाइबनी मरमोदना ओरी फिल्म सिदा पांगथोकदु मीटिंग असि ममांगदा हानबन पांगथोकि मिफम असि मणिपुरगी माइकेदगी मरोइना खोइ बेली वेसियोसु माइकेदगी सु तराम ओखिबा अदुगा मिफम असि यामना तराम ओपगलोयना लेंगाना लोखलिब थब असि अफब खोंथांगनि मसि खरे हेना याम थुना संगसिन असो माइकेद संगसिलगा मियामना पामलिबा अखोइगी मणिपुरदा लेरिबा इशू सिगी मपुंग फाबा अदुंगलो सोल्यूशन ऑन प्रोग्नबगी अदुंगलो एक्सपेक्टेशन थंबनी मरमदना अनिसुबा राउंड मीटिंग याम थुना पांगथोलगनी जे हजक फावगी ओइनदी चपचाबा अखोइगी फाइनलाइज तौबा मतम अमसुंग मफमसि लेपदि लेत्रि अदुबु हजक फावदा ओरिबा डेवलपमेंट असिदा मियां माइकेदगी मरोइना मणिपुरगी वैली वेस्ट हाइबा तारे नॉट ओनली वैली वेस्ट अखोइगी होल स्टेट दा लेरिबा मणिपुर मियां माइकेदगी अखोइ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स मखादा लखोलिबा खोंथांग असि अखोइ तरामना ओकप्रा अदुगा हंदकी अनिसुबा मीटिंग असि कर्म मखलगी अनबु डेवलपमेंट उ फंगदौरी हाइबगी मियामगी एक्सपेक्टेशन करी करी लई हाइबसिंग अदु मतांगदा ngasiगी इम्पैक्ट न्यूज़ ना मनुनगी थरम असि अखोइगी सेकंड राउंड ऑफ MLAs मीट लाइकली सुन हाइबा हिरम असिदा खनन नबि लखो सबनी ngasiगी टॉपिक असिदा खनन नबि दम इम्पैक्ट न्यूज़ की स्टूडियो लेंसिन लेब्रिसी एगी येट एक थंबद लेब्रिसी प्रोफेसर W नब कुमार रिटायर्ड अखोइगी हेड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी मनफी यूनिवर्सिटी ओजा नब कुमार बो हमदा तराम सर थगतसरी ओजा नब कुमार के हेड थंगन लेब्रिसी रिंकू खुमुक्सम इम्फाल टाइम्स की एडिटर ने ओजा रिंकू पुसु तराम नक्सरी दुका मथंग सी अहुम सुबा अखोइगी गेस्ट सी वर्किंग प्रेसिडेंट इप्सा की खुराइजम अथौबनी इम्पैक्ट न्यूज़ माइकेदगी तराम नक्सरी करिगुंबा कन्फ्लिक्ट अमा नत्रगा यानादबा अमा थोलकपा मतमदा फमिन्नरगा वारी सानरगा अयायादा खना नैनबा अमा यावद्रगदी पोतुगी वारोइसिन अमा पुरकपा यादबनिना कोई फमिन्नरगा वारी साबा हौनबगी सिलइबा थबकसिंगसी अखोइ पुंगनिंग थौगनिंगाइनी अदुगा मसी तरामना ओफम थोइ हाइबा वाफमसि माइ अहानबदा थमसगे अदुना अखोइ अहानबदा अक्टोबर की 15 दा दिल्ली दा मैतै अदगिदी अखोइगी कुकी हैना खंगरिबसिगी मनुंग चन्ना लरिबा तोंगान तोंगानबा कम्युनिटी सिंगी MLA सिंग अदुगा नागा हैना खंगरिबा कम्युनिटी सिगिसु तोंगान तोंगानबा इथनिक ग्रुप्स मयामगी MLA पुन्ना फमिन्नरखरे नत्रगा वारी सानगरे हाइबगी पोट अमा खोइ खंगरे मतमदुदा खोइना खना नैनबदा अदुगा खोइ थमोइदो फाउजखिबसी मसी अफब खोंथांग अमनी हाइबगे लोइनना सिगुंबा थबक्सी मतम थिंथदना मथंग मथंग राउंड्स ऑफ टॉक क्लिक तौर अगदी खितंग नॉर्मल सी पीस नत्रगसु नॉर्मल सी खितंग पुरक पयानबगी लंबी म सेमक पयागने हाइबसे कोइना खना नैनबदसु हाइजखरे अदुगा मसीगी वाफम से म कोइना पृथ्वी की इतिहास नत्रगा भारत की इतिहास नत्रगा पृथ्वी की तोंगान तोंगान मफम द थोकिबा कन्फ्लिक्ट्स की इतिहास से अखोइना नैनबा मतमदा वारी सानदना वारी सानबगी प्लेटफॉर्म अमदा पुन्ना फमिन्नरगा खना नैनदना पीस की सॉल्यूशन पुरकबसिदी यावखिदे अदुना सॉल्यूशन अमा पुरकनबगीदमक्ता
kari haigani akhoi wari watai sana bai basi mathau ta banina yamna thunamak ngasi thakai amarom sure edana ko ngasi tarik kuntrani na nan tarik trama da sa kimni aduna thakai sigi manung ta natraga sun namit kunirom sigi manung da gawati da athuba ani suba mi phamama phama aga wari sana na bagi sillang hai bagi ngasi public domain da press ki through da thola isi ai isagi mot oina phongdok saba taragadi masi taram no opham thoi hai ba wafam je thamjagi ahan ba point oza si matang sida ain oza da khangjani musi ahan ba round meeting da pangthok ki sida koi minister of home affairs ki official kharabudi yaw taraga su maroina lusing libasi koi gi lok sabha gi mp oiba north east ki bjp gi koi in charge coordinator dr sambit patra ma ki lusing makha da wari shi sa ki ba phamina ki ba gi wahum dunia koina media report ta phangli si aduna wari sama tamda solution am lakna ba lai issue si irai tarai lobya ba do irai laina la khadab solution dina ti aduna khoi gi sabit patra gomba amana lusing laga wari sana ba sina solution propagi possibility ji wang lai na lobi bra atopa mana taba likely at least minister of state home gomba amna lusing bagi mathau ta ba di lekta bra kamai hing biuja masida aina thamjaning ba wafam se ai wari saba hauna bagi phibam sembane na ai thamjage akoina football aina swan haijaba karigumba football ama sanaba matamda football du sanaba yana na ba ground ama semba darkar leidana se cricket mata sanara gasu cricket tu sanaba yana bagi ground do hana preparation to wi aduna si aina su nan aigi ahan ba khanane na ba su thamjagi bani aigi wakhalon da di tawra ise wari saba haubani haina lobo yade na khanjai ai aduna si di ground preparation ma ka khona bane na khali aduga masida honariba ground preparation si akoigi hauzik si center da su aduga state da su akoina mayam na double engineer khangnariba bjp gi sarkar leibanina bjp gi oiba MLA singi marakta khitang wari sanaba si haure heraga makhoi gi mathakta khudam oina haira kanda involve tawriba civil society communities mayam ma wari sabada yawam thoi adudagi di displacement tawdana tha tara taret ki mathakta tha tara ni pan supna mayum makai da leitana kaidongna wana punsi leli basingi mihut yawam thoi adudagi di prominent oiba citizen sing yawam thoi wari ma sarakpa formal oina wari negotiation tawsi hairagadi MLA sing khakta natraga mantri sing khakta phamagasu wari sana baduda aroiba purakpa ngamoi habasti punamangda yanagadaba wafamni aduna aigi wakhalonda aigi wakhalonda thamjaba taragadi hauji honare bise ahan bar round to sambit patrana north east ki coordinator MP oriba BJP na mana preside torga honare anirak subasisu adugi ahan bar round da makoi koina sum press da phangbada formal oina phaminna de hairaga su makoi gi marakta some interaction taunabagi wakhalona ma daigragadi handak ani suba round se da madu sambit patrana tawba yai natraga kana gumba khitang moi gi BJP gi marakta gi leader na tawba yai laiminari ba akoi gi miyam gi mihut oina laiminari ba haitare na ko miyam gi mihut oina laiminari ba party mata ta su oiriba aduga sarkar si da power paiminari ba power share to minari ba MLA sing sigi marakta wakhalon ji khara phawdok na bagi room ma ka hana create torba matungda madugi room do the favorable loiba condition khara laga de madui khara chawtho la kanda civil society gi kana yaurok pa yai khudam oina haira kanda nan akoi gi kuki gi MLA sing na moi gi leribo organization ani yauhanba maitai gi maraktai su naga gi maraktai su Manipur ba community muslim sing gi maraktai gi su makoi gi civil society gi natraga eminent oiba personalities khara yauraga wari sarak pasi amukta da hobo natraga su khara sum chawtho halakna bagi room ma ka ne na khanjai ai di madam di kari gi noibu lairiba ngasai gi conflict sigi lairiba masigi kari haini masigi degree severity ki degree lairi basi yenga kanda hekta khudakta hekta wari khangau howai se pak yaga do mante nahan jo koin hainer din ma gi strategy phi semnara ga wari sana bani na cookie sing na wari saroi haibagi wafam lari adu su aina nan phongok so na moi su strategy mani hai du wari saroi ara ga hekta wari sa siar ka da yare haibadu di moi haira oi ba kedong ga su group ani mana ado maitai gi su separate administration ma pi bai da no yara ba rai da ya bi haira ka da bangak tani aduna port ani sida khara sum
confidence building measure ama sum sagal akanda pose sum chokthora kanda round tariet komba round nipan mapan sura kanda hena na involve to hon ba mi sing se leidana tongan bas eminent citizens sing civil society gi leaders sing adi political leaders sing gi marak su khudam on haraga Manipur gi cabinet minister chief minister yarak ba matung dadi home minister yarak kadra home dagi hena sawai minister dagi hena sawa prime minister involve to kadra haiba gi pot phau leidana ko aduna masigi posi da preparation ama kangni ai ngasai haijaba ground preparation doni masigi preparation je tawdana hekta wari sa bar ga noi loi lao civil society sing su loi lao si loi lao noi phamin nar ka ta wari sa ba haura si dodi haujik leiriba conflict sigi intensity leiriba conflict sigi diff oiba yamna manung hunna sokchan grba phibam si hek yaroi do bonina khitang phibam phagala kanda hena mi sing ji involve ta hola kanda peace purak na bagi posak amaka haurak na bagi sum process step by step changsan lakpada ani suba step ni aina sum khanja bada ahum mari rak suba step phawadi kari hagani akoi home minister yaudra bawda khitang moi gi party gi leaders sing sarkar pai bada yauriba mantri sing MLAs sing gi marakta khitang kari hagani thothan mana amaga wakhalon ji khitang freely phongdo ya ba yabagi phibam ama la akanda maduda amuk public reaction amuk iurakpa public reaction ji amuk la akanda public na kari khali haberu so mu reading tawraga sum kari haini leiri basi hauji formal oina committee ma constitute to su natri dana mayeki di khudel mak sengna hairaga di dialogue haiba negotiation haido haurakanda di madu ministry na formal oiba committee ama constitute or kanda formal oiba committee duna madu di khanara kanda decision je lawra kadam neba hauji makti aina ngasai su haijagiba BJP manung da leiba aduga BJP natraga su sarkar si da power share to minariba MLA mantri khara punjan naraga ground ama ka sema kanda makhoi gi marakta hena pau phongdok naraga makhoi gi through the people gi apam do khanga kanda hena pathok pa yar kanda di formal oiba committee ama sema kanda formal oiba committee duna formal oiba negotiation do hawda hauji negotiation howdi ang ai thamjage mapung oina yengbada khoi politically civilized oiba organization sing adagi intellectual sing adagi peace lover sing nadi lokhaliba thabuksi yamna khoi lokhatta mo yadaba hana lokhat amadi phagadabani thengmalabani wari sana ba hobasi masti yamna phayena adum adugi kanodi adum la response adum la heptare adreiduda hojiki ozana budi yam sana sandong ta pikre toksi haurabra aigi demand thamabra aduga negotiate tongnabagi adagi debate tongnabagi potsi yaur abra haura abra haiba potu yengu matandadi adoi area dadi madu koi khabar da su report tongnade moina su secrecy oina thammi kana amta da khangde haitare aduna akhoi sidai sida taisindaba yaroi da demand ama ani leri makhoi rom dagi demand akhoina tanba demand da makhoina sungya ya da demand ani si phairaga leri yam chawa kano dise khoi gi demand si khoi gi demand haib tare khoi gi government gi natraga public gi demand si illegal immigrants sing sina khoi gi changa aga khoi sida election basi new gi wangwadani law gi wangwadani makhoi si inthok gi gadabani khoi tanthok gi gadabani haiba demand si aduga moidana illegal immigrant gi wafum ga si wari si khoi moi isan sanade aduga moina thawoina su laude aduga moina separate administration natragana union territories gi wafum si pukhalaga ani sida lepaga lebina hairiba ani sidi demand si khoi gi akhoina tawriba hairiba demand sina moina sunga hegya daba aduga moina tawdoisina khoina sunga yarodeba masidai sida thin line amakak chen gadra cheloidra bridge tongnaba haibadudi akhoi huji bhauta menam tadri haitare menam tadri aduga yam nungari si sambit patra si khoi gi ngarang laame masi northeastern gi coordinator ni BJP gi yamna choba thodang logiba aduga BJP gi MLA sing adu kingmaker ni kano si kingmaker haigadra natraga responsibility Manipur gi mawang election da so thong logiba Manipur gi kan yamna strategies ne moi se Manipur gi aduna mana lakuma tamsida akoina thengnajabada ma
Chief Minister unare Govinda tengnare aduga plus moi oiba meeting tawsida selected MLA yawe hai not necessarily MLA khudimak loina yawde selected MLA se kari gi noi se swai area sida khoi se chamam na ba khara de dum pu e hai tare aduga October 3 gi meeting sida su only selected ministers and MLAs ne selected tawraga unare sigi strategy si kari no ise akoi yamunna akoi masai area sida nainaba mari yamunna changi hojik leiriba phibam si akoi already divided ne Manipur se now literally hai taraga di Churchampur si ga sumgi kano siga maitai dominated ka dege kuki dominated ka ani se changna ba yadna khaidong raga leirabani hariba hojik leiriba reality ne mase Haidongna de akoi sarkar chalairi akoi staff leiri phana ma hairaga su madu oiba yadaba ngasi maki khabar da thengna bada akoi gi kangkokpi dagi kangkokpi lambi si la laga lakpa bus amadagi madu da yawa chana thangna ba pot mya mun lahuraga tawbagi dagi lawlessness ki character chenba society ama orpagi phibam se akoi sum uidena ko aduna ubadina maswaida already adai gi separation duma leigrakanda akoi sidai selected MLA sing degi smaina unagani haina tawra iba pot sida akoida masibu kari leibja no haiba ma akoida singnaba amdi phaw aduga mahana chief minister ga unabasi around about 10 minutes mu wari chai high close door da aduga official oina kari wari sagi no haiba simdi haji all media na phangbadi ngamdi adubu most probably October 15 da wari chana kiba MLA sing wari chana kisima changda submit patron chief minister da tambo orangadra haiba gi wahom yarong ga drive hom su dum media report on no ri aduga si matang si da chief minister na koi Haryana gi koi chief minister was lo matung da halakon tung da press briefing to motam da media na wang hang ba si koi gi MLA sing na wari chana gi bitu da kari wa hom thamna ki second round of meeting chu pangthok lagani hai bo hom di leki hai matam da chief minister gi makai di haju phaw gi ende adu mafang da koi gi detail of hom thamningdri tham hiroi hai bo hom su lei aduna si ori film sida ozarin kurus thambiba selected of MLA sing khara ka mak pun pulaga wari chana wi film oibanina yamna leiribi issue sidi ipong phong issue oiba adu sanariba wari sidi yamna phong na sanabi yada wagi mong uri si kari ginen lobi aina uzaba pot kharada October 15 meeting gi matungda yamna kugi political development rumors sama haigadra natragana asing babu oribra natragana midi tholok tramnina madu koi rumors ne na lobu tare aduga madu yawe na singnaba sing makoi masa yawde habagi sengdokhiba leibina adaida MLA trampan na prime minister da chief minister sindu kaina pi kaina haibagi pot ama yam changwa lekibatu mana leite na phajana khunggi matamda madaida area da October 15 meeting gi matungda laiba development sing haibadi mana chief minister gi conference yaw conclave yaw BJP gi strategies ki meeting yaw khol mayam dugi matung tarak pasida magi position se kari no si akhoi adum kari oram do kaisam chamam narga lakone hai tare sambit patra lakraba matung haigadra laktringai maga thomi narak pani ko ngarangi magi statement che he is more powerful than earlier statements is powerful magi stand je sungong hong davida peace building oitari khar handok kadabani peace building ngai tasengna peace building ma yasanara sedi entirety ani gi marakta yasana se hai taragadi aina khara handokpa aduga mana khara handokpa adugi potu da taisinaba laraga yasana yana na hingna ba haiba pot ne ba adu concept of Manipur idea of Manipur ai sengot pa matamda aina khara handokpa mana khara handokpa haibu di akoi si pot sida yaroi da pot ama lei ba kaino Manipur cannot be divided haiba pot yam song na lei ba sigi international law da su salib se aina su hanjan haijalai ba Manipur se India gi manung da agreement ama ga yauna merge tawkiba tumba Israel nation namane ba ana agreement nama yauna is the cannot tawkiba nation se hekta thugai se international law gi miyeng de gi masi UTI put just jury gi matang la iba adagi India gi constitution gi parakhara da su adum masai area se da adum supportive laibra haina adum khali adumakpu adu adai yongna di ai log expert natamna ya dudi khangjedre aina swaida yengningai poti kaino hema matamda
15 ba ngasigi ngarangi chief minister gi statement sida hana leramba statement dagi hena kanna FMR lawthokadabani adigi border fencing tawni illegal immigration sing khoina takthokani poppy plantation takthokani aduga akhoi gi oriba tungi future gi Manipur amagi saktam je khoi kandaba yade kai ba hana dagi mana haibala ko statement amaga hena kanba powerful over voice amaga loina na haire eba sina takpadi series 15 dagi hawraga hujibok lakpagi series sida si minister gi phibam je khangson sondhagadra natragana 355 ki matungina moina ada masi yam corporate oi kaina Amit Shana ga hagi ba khot ki ba sing duda adai daga toroga namdhabirabra magi powers useless oil labra kaina akoina khallu ba khara ngarangi space dadi madugi onan kaina poram mane hena kankhalakpagi poram khakse khara ui haibitare adu hai dana lakadori ba meeting sida atop kari amuk mana ngamaga chatoribra aduga kanona kuki MLA sing tuna ngamaga chatoribra aduga akoigi idea of Manipur sida kai dana ba asemba punma sida kai handana ma semaka doribra haibadudi masigi kanase akoigi minister singi haisingba haidi wangang loi oigadoriba akoi state sigi represent tawgadoriba singsigi haisingba adagi politically yadaba international law na yadaba pot mafum mayam leiriba masi mayam se ningthijana convince tawba ma changi hojiksi convince tawba ma changi haibadi central gi authority desu central gi moi MP so dungare masi nga kan nainani heba lei ponte ba moi election ne na lu nga kan ba adubu yauriba kano hoi akoigi PK Mishra hoi MK Mishra heba PK Mishra heba ma PK Mishra moi yauriba IB gi chip kai mayam yauriba singdudi sigi maramda yamunna khangbani na moida akoigi potse ani thonba ahum thonba se masi yadaba malem gi oba lo le akoi se huji security council da India se member oina ba kano oina ba na permanent member oina ba honori bani aduna aduguma mayam do the hindrance pirak na ba international law sing na chatna na ba Manipur gi kano merge tawkiba agreement ama yaungna tawkiba sigi saktam je kahen basi akoigi masi chumde ka habase yam phajana convince tawba ma changi ba akoigi duda wari sabasida next round gi wari sabagi preparation horokpa sidagi hongna adugi input mayam je pisan ma changi madu input mayam do pisalaga akhoi sida 61 dagi kayam changi kuki illegal immigrants sing ko sida kayam changi already khangre che sang puthokna leina gare refugee gi keno tawena khoi gi matam dugi speaker na 1964 61 62 adu changi ba keno sing do adu gi refugee gi paisa se yam di khare hena pibi wa na keno da che tha hok lei khrabani around 60000 hena changa khibagi madugi record leibani ai wonda su che do lei ngasi di pujaraktre aduna sigumba mayam leibani na huji India se am concern ori si illegal immigrants sing sina pangchang na changselaga Assam da problem thole Maharashtra da problem thole maham kodimak da problem thole huji ultimately Manipur da problem thoi ibne Manipur da thoi ba problem se moina khoi Myanmar gi geopolitics ki kari gi adugi naina baduna adugi potu adunda puthoga naina taragadi India itself will be khoi si kano tarokane ba kairak na bagi machak amasu oirak paya ba aduna masa area sida khoi yam in detail in depth adagi with inputs from international law the yauriba legal magi proceedings mayam huji su case tong naribani UTI procedures judiciary gi makhada migi lam merge tawgi budu thugaru bagi kanoda South Africa gi mafum kharada adagi North America South America mafum kharada su masigi issue leyeba awna siguma mayam se khoina indigenous input ta horagadi khoigi Manipur idea of Manipur gi sida khanjariba nuksijariba mayam se khoi lengdana dum lehanaba India government da convince India government soidna khalakani habtar aina khanbada narpana khoigi initiative si dialogue kama initiate tawbasibudi every conflict has to be resolved through dialogue ko aita nongmai onjanaga conflict solution gani haidumati oithokte dialogue ki through the solution doini but tawgudriba dialogue sigi magi mamang da Delhi da tawkibudusu mayam initiative to yam phai na loina hai koi sa su dum hai adubu hai ba dialogue to gi matung da tholokpa home ministry gi mogi statement da yengasu makoina puthorei ba another way of mogi on narrative ama puthoroki ba gi mong
mogi statement dudak pa bada aduna reflect tawraiba mogi understanding of the Manipur gi issue kaltana tana Manipur as a whole ko maramdi Manipur dagi legislators sing chalaga Delhi da Home Ministry gi office ta some kind of first koi prelude exercise ama dialogue peace dialogue ki mo prelude exercise ama tawre na moina tawbudo Home Ministry tawga PIB na tawga che thadoro kandadi Kuki Joe Mar MLAs Naga MLAs Meitei MLAs sit together in at the Ministry of Home Affairs for peace dialogue and Haidi legislators from Manipur had a sitting with Home Ministry Hairaga Loshan Gado Pochi Kuki Joe Mar MLAs Naga MLAs Meitei MLAs na Moina ethnocentric MLA da Meitei MLA Kuki MLA di Shunai Leite in the constitution gi framework da my identify tongna room ji Shunai Leite adu hari potu makoina meeting do tawra matung da admaina puthorap se sina maram moira kanda thoiba issue sigi magi overall understanding sida deflect tawgina bagi attempt ama sum yaw manba narrative ama tongan ba narrative ama yamna superficial oba idea ama chatpa manba intention ama ka reflect tawrapdu khoni yam nungai kitaba adui matung da hoji muk laiba pochi ngarang nahan gi akhoi donor minister na piba statement su yengo dagi di akhoi home minister na piba statement su yengo makhoi no ji mo haiga lai si Manipur da thoiba conflict si legacy issue ne haire hoi Manipur se dum periodically conflict se dum tawroga lakpa masagi wena tawroga lakpa legacy issue ni hana ha mo haire adagi di ethnic conflict ni ha mo haire meitei ga kuki ga punabani meitei ga kuki ga hanabani atai masida ka hena atai te yaude haire ko sona kanda external affairs minister na Sagi international forum singda kaida ama amada wa ngang ba khopa India gi pot issue sing si puthuoga ngang ba si India gi image thi na ba attempt tawbo pot ma yawre masi international oina consider tawbo yani khoni na ma no haire ma understand tawi Manipur gi si external factor yawi si jo ko understand tawi ai koi gi adegi koi gi international border si gi magi security si breach tawbo dagi pot ma su yawi ha si mana adu su acknowledge tawbo mai wa from dum yawi aduga overall tasalakwa kanda di sona kanda di ethnic conflict ni legacy issue ne na higher later at the other end kuki gi moigi kuki represent tawbune hairiba MLA tara sina mamagi Delhi gi meeting adu gi matung da moina thador kheba statement amada di Manipur da uji thoi ba irang singa mari le na separate administration gi demand yauna changsil laiba issue sida KNO UPF na lowriba initiative and moina lobu decision khuding makta kuki akoi MLA taragi wena any koi kano opinion laitre koi moina to khuding makta koi yare hana MLA taradi sina thokre moina du sina thokra bani na MLA kuki rongi hujiki kuki separate administration da endorse toriba MLA singse makoi di dialogue te yawning maram laitre KNO UPF ki mihut yaro yare man moi sina re sina thokre masana officially thokra wane sima yare ko then KNO gi spokesperson oiba silent hakip na di magi on interview da masi civil society gi level da wari sarga lotion bi yaroi Manipur thoiba issue sidi akoi suspension operation da leiba group ka government ga wari sarga lotion ga dabni have sima masana officially ngang on record ta high wane adu ta di any Manipur gi crisis resolve tongna na hona bada ahan ba paikha da ba initial akoi gi step ti MLA ko ro to si kanadre useless hujik tawgi hai taragadi KNO UPF ki leader ga government of India wari saga do aduda da pochi tholokane aduga on the other side government of India ga Manipur government ga wari saga do aduga adugi Manipur government of India KNO UPF su group hai bapor ani sigi dialogue ani si injana kanda ani si pusalaga mu table lamda agenda ani do puthokna raga mu phamin ba yane adu ai do di Manipur gi thoi ba issue sigi magi real factors mayam do madugi causes and magi laiba mayam se masi loina ma khoi diagnose to ngam ne identify to ngam gani aduga resolve to na attempt su to ngam ka ne aduna tana hojik tawriba pochi dadi India government tawri sidi just for the sake of
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯈꯛꯀꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯨꯁꯜꯂꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯒꯗꯧꯔꯤꯕ MLAꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ MLAꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤꯅꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯗ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ MLAꯁꯤꯡ ꯑꯣꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔꯁꯤꯡꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯔꯣꯜꯁꯦ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯒꯅꯤꯐꯤꯀꯦꯟट ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯀꯩ ꯂꯩꯒꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯧꯗꯣꯏ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟꯁꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯦꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯟꯗꯨ ꯀꯅꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯗꯣꯏ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯣꯏ ꯏꯠꯁ ꯑ ꯕꯤग ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯔꯁꯤꯡꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯒ ꯗꯥꯏꯂꯣഗ് ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯋꯥꯠꯄ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯟꯁꯤꯜ ꯇꯧꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯊꯩꯗꯣꯛꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯂꯦꯒꯦꯁꯤ ꯏꯁꯨꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯖꯜꯂꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯀꯨꯝ ꯂꯩꯅꯥ ꯅꯥꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯗ ꯃꯥꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯍꯩ ꯃꯉꯥ ꯄꯨꯛꯅꯨꯡꯗꯩ ꯁꯨꯝ ꯅꯥꯔ ꯍꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤ ꯈꯔ ꯅꯥꯅꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯅꯨꯡꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯔꯨꯕꯩ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯦ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯊꯥꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗꯨ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯃꯄꯣꯛ ꯃꯃꯥ ꯄꯨꯛꯅꯨꯡꯗꯩ ꯅꯥꯔꯕ ꯃꯤꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯅꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯥꯡꯉꯣꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯊꯝꯃ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯊꯧꯕꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯅꯩꯅꯔꯛꯄꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯣꯐ ꯇꯣꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯦꯜꯂꯤ ꯄꯤꯁ ꯇꯣꯛꯇꯤ ꯍꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯏ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯦꯜ ꯄꯤꯁ ꯇꯣꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕꯒꯤ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯨꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯊꯣꯛꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄꯨꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯔꯤꯖꯣꯜꯕ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ MLAꯁꯤꯡ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ MLAꯁꯤꯡꯅ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ KNO ꯑꯃꯁꯨꯡ UPFꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯃꯦꯟꯠꯀ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯃꯦꯟꯠꯀ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯔꯥꯎꯟ ꯇꯣꯛꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦꯅ ꯂꯧꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯊꯥꯔꯠ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯝꯇ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯇꯦ ꯁꯤꯗ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ constructive ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯂꯣꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯔꯋꯥꯏꯁ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯖꯁ ꯐꯣꯔ ꯗ ꯁꯦꯛ ꯑꯣꯐ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯇꯟ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤቭ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯗ ꯋꯥ ꯂꯥꯎꯅꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯤꯒꯦ ꯁꯦ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯗꯩ ꯀꯩꯗꯩ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯦ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯁꯟ ꯀꯧꯔ ꯐꯝꯃꯦꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯈꯛꯀꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯤꯡꯅꯩ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯅ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯛꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯛꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟꯁꯤ ꯔꯤꯖꯣꯜꯕ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯦꯇꯦꯝꯞ ꯑꯃ ꯇꯧꯗꯅ ꯊꯩꯗꯣꯛꯑꯒ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯗ ꯄꯉꯥꯡ ꯉꯥꯡ ꯂꯩꯔꯒ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯒ ꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯒ KNO UPFꯀ ꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯕꯤꯀꯣꯖ ꯗꯤꯁ ꯇꯨ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁ ꯑꯥꯔ ꯂꯤड बाय फॉरेनर्स armed immigrant foreigners UPF की हुजिक कन्वेनर ओइरबा चेयरमैन ओइरबा जेआरआई की चेयरमैन से बर्मा दे ने लोय खंगम नत्रो PS हाउकी मसासु बर्मा सोमनाथ ट्रेक तगी नागालैंड हाने सेटलमेंट लौरगा सिलाइरा कोन सो चांपु लाखन लोय खंगम नत्रो फॉरेन मर्सिनरी आर्म ग्रुप ता पीस टॉक डायलॉग तौना नबगी वारी से कराय दगी थोलैबा आइडिया नो सी इंडिया गवर्नमेंट मणिपुर की टेरिटोरी से नेगोशिएट तौरगा ने ngang na doise foreigner arm group ta pusalaga sidai da koi miyam na chumi adu wari sabdi phare se kai no ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂ ꯂꯥꯟ ꯍꯧꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯏ ꯅꯨꯄꯥꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯂꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯤꯉꯩꯁꯤꯗꯤ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯣꯏ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯅꯣꯏ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯣꯔꯦꯜ ꯀꯟꯁꯥꯏꯟꯁꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯏ ꯗꯦꯁꯤꯖꯟꯗꯣ ꯌꯥꯗꯣꯏꯅꯣ